Welcome to I Can Speak Cantonese Lesson 3. In today's lesson, we will learn how to count in Cantonese. 0, 零 1, 一 2, 二 3, 三 4, 四 5, 6 六 7 七 8 9 10 10 Let's read from 0 to 10. 零 一 二 三 四 五 六 七 八 九 10 Next, we have 11 until 20. 11 十一 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Let's repeat from 11 until 20. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next, we have 10, 20 until 100. 10 10 20 20 30 30 40 40